أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخر الآية. وقول الله عز وجل في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا بيده، من كره منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم. أولوانا زي هذا قرنا زي سوما سورة الأنعام سورة المائدة حديث اللي هو صحيح مسلم. أمجيسي أما نان حديث زين روحجي siwa Islamu nga sima concerne hini mbaba nuriliyo hini wandu wajihunda au harimwa si au mahala bokao wenye ushinda watsange walihondo mkaondo waho wandu wahele bavuilo lazima wandu wasaidie. Baada huya wahena mru ya saidi mbabia ushinda hamadena mna Qur'ani harma ayendo jini arambia: fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mru nare Mungu mbabia ushinda. Baada huya hena mru ujauzisiwa shandizo ya kaustahiki ike hazifanya heze chida za hahe shahina nongobo kao mru kajaka na zenchida ya usaidia mrukana huzi siwazo haulawa na neze aya hizo neze hadisi hizo nazifumbua hizo zaniwe habanu si holihode zenugo za husensi hatu sidungu mpango bokao kamle kabisa sha tsiundubahati tsikanti tsihuishi tsishilia mpango uondo na unjibi zenamna wafanyishiha nando mpango bokao kana Ustazi Yusuf Muhammad Bwana akahuzi si wa masuala ni Abdullah Du Hassan banu hunu ngasi 10h30 izatasi mfu ndaru abongamjo kaya arimwa wandu wa insho Komori wandu wa insho harimwe moyenorian wandu wa insho Faransa abanu wasiwao sha ndo wakati hunurajuha wakao mdu ka active yo kaya shinde yafanya mbando ngo ya akili fiziki tusabo mdu ujihisi ukayange alezi ukaleo ikange na nongoza utsanga harimwaze nongoza kusuamensi hatu mdu ya rumia wakati huo. Baada huyabo miufanya direct kayabo hatu wakati wandu wajujuha harimwa azenti bali na bali wakauzi nyakati zinu wasiuha wadunge mpango ununga munama umuhimu ukaya unu wadunga nao hamadem na shide na zamba na barnamaji ya kana Yusuf Muhammad Bwana bose wadu barnamaji ya mwiso ifanya daina Abdullah Du Hassan mpango virindo. Mimi ngam felicite Ustaz Yusuf Muhammad Bwana na Abdullah Du Hassan mpango namna ufanya ba virindo au kaya mpango namna wakansi ukansi en realite hau undua zila ndrongobo kama zikusuana unensi ya hatu jana na leo na maudu haswa mpango ufungatsanao ne actualite wakao hizo dizo wakao siwasaya zouri nika jitihadi ya ukaya leo rishinde riwanyise umahala nirili yohunu dasina wakomo olihode namnari wanaozenongo mpango tijibwanu halisi halisi namna mpango wafanyishia mpango wubiri d'une manière professionnelle en réalité. Shati jomba mungu weni mrokawedo para Abdullah Du Hassan nana Yusuf Muhammad Bwana daima ya wambie wadunge mpango unu wakao ya namna mimi nifanyao director inu ngam mfanyo namna ya ukaya na beze point muhimu wakao zipanga mpango harimwa mva wa hutini ya mvu ama jana kaya mjofanya mbavi za kritiki shabo kritiki ya madena mna Ustaz Yusuf Muhammad Bwana ya zonese na Abdullah Du Hassan iyo de hali kama ndongwa wafanyao ndongo za husu umkondo wa hensi wandu sito fikiri namna nzima
au ya misomo ndo tutoelewa namna nzima. Na hiyo ni wakati mtu yabaligha akili yashinda ile namna hiyo apo mtu kama kini ni wakati bokao, yani mtu hanji hari mwambaba ndano wa mdunga nondo wa kinsi stadiri ya wandu ambao siasa. Tijibiwae solution harimo mpango huo wa janiwana ni Yusuf Mohamed Bwana, Ustaz Yusuf Mohamed Bwana, wakao mwisho mpango wa hahe haonesa solution. Abdallah Abdul Hassan hamuzisoka ebano solution ikhusiana one mashaka ya hikomori kamili khaswa ndo mwendo wa nyumeni wa Baba Lukmani ya ukanganzo ya profite le 17 février ya mbe ya urenge afanyuka ya bala ula usiku boka unge bidio andu wake na fete moja nuka unesokaya le 17 février ya realite yani yo ya wa mwali khaswa nano wa komori pia ukaya wondo usiku bokao rishindiri fanya constitution ya kosta hikike irespectewa Baba Lukmani haja etachanga. Donc e solution enamna Yusuf Mohamed Bwana yayonesa ambao ngebidio e solution liyo oliho de taabu zile mao wa Komori ziwaswili daraja ya haju kabisa dokaya wa Komori wasoma bareni baada ho yabo bungwahibenze waonesa baadhi za taladhudhi. Abdullah Abdul Hassan yaonesa ukaya evanu wandu wambao malideri politique maana watu bala umtsango wa hao hindini raja rafanya ndongo za kweli rakombonzi hatu rakananti ya kidasturi ya madezenti majirani umwe ama Morisi na Seychelles na zinroji bokao zenti hizo gazesho harimo amani wandu wa ensho harimo zenti hizo kwa tsu enshinai hamade na mnari enshiyo alors que ye hawa ya henzenti hizo nena walonizo ngasinizo siwa kabati mbanongo ilo Morisi awili yo Seychelles bali ukanga siniyo basiri wakaza au kaya otokanga sinezi wazila zozine harudi tena donc namna wa Komori walio leo surtout au niveau intellectuel na misomo yani apeprebo seri waviri au gasi sawa sha ezari hunda rija rihundana na msiba mziro na dokaya azali asumani hende hele wanai hahadalo na mimi ngambaki harimwe teori hiyo bokao Yusuf Mohamed Bwana bal at Abdullah Abdul Hassan hazone sando banumba banu nsi hatu inu ya waswili azala hadalo ni wandu wabonze ngabo wandu walobonze wa mhadayo kaya amia banga rjo usedia donc a continue hamia sha hamadena mnawazamba ndo yeze resultat pia ngizo négatif au Komori gwa nshio nai dans tous les domaines. Donc à la fois solution oui ya husuka yale wandu wa soma bareni bungwa hivenze hamadena mnawazamba ndo yonge bidio wandu wabari wajibari na majishi bidio wandu wake na mapesa wandu wake na fikira wandu wake na plan clear wakao Yusuf Mohamed Bwana onesa ukaya banu mushkila namna ulio ujiro wa Komori pia sonsi pia ngasiarimwa kote nzima azalinge waiche bala onesa ukaya taleje longa rijo sonsi pia kaleje ishi kale tujibiwa lejeshi lilo harma intiket kwa tujibiwa namna Baba Lukmani ya rumao na ngwa taabi hao bao hamade namna wa Komori wa taabi hao ukao ndo wana nyasi walo no wazaza hao no na show abo mapesa ngami yao yendo ye trete wandu bonze ya yo de mapesa waninki wao rakangwa ninki wao ili wabakishe harima enkamamba hainu au ngwa ninki wao kaya bokwati na ndongo za kufanya kati lokao baki Komori wafanya mbaya shazi hasarezi nji izongazi hundrao ora relo fukare relo nambabi pia wanunga hundana nao na ravage ukabala mrundi wa mapesa alafu mdu ajojo kuangorengwe mapesa yala yarengia jifanyilie mbandongo au barna maji shema pesa ngajao mdungu toda hambiloke mapesa lange bidio ya bahize mzaza hahende ya trete wa mahala fulani tungu abo wandu wonsi pia mgoni modere jeshi ngwa unotungu wa duniani harima yensi ya Komori. Donc harima ye proposition inu ya ukawandu wa soma bareni donc iyo de proposition principal ya Ashrafi yeye hukaleo yaje yabite yaje declare namna inu yaje afanye namna ilande de ide principal mimi ni umpara ni hadisi davina sikazani mwambie ni ukaya ye solution hiyo kabata ta difference shejo kiri Abdullah Abdul Hassan ngenga sibazime use swali na mathalani Ashrafi yatuja mathalani yaona wanu maduna wanu pia uliokale wende yafanye metodi ya kiguvernoma madama solution hiyo nzima na mathalani yafanya yenzia ila hindrini alafu wa manzoni jibu Abdullah Abdul Hassan Ashrafi ya vile nzia ila en realite dokaya
bongwa hibense yenge uharimwa ye Francome yenge uharimwa ze grupu zila ba ngene harimwa ze grupu zila pia bon l'union de l'opposition amade namna uzijua ondo o mahalani pia ihonge na yeutsanga kabisa uharimwa ina ngobo kao za usongeza wandu waje wakevadzima wandu wafanye mobilisation ya kweli wandu wande wa essayer watowe azali dans les rues, c'est-à-dire que he méthode au he solution yusufuma medbwana inu ya itianziani shezajiri lukaya uharimwa emi babandano ya kihao ya kinrudu hazi yani ngabo ndungobo kao itsongeza mduka tuju hata mdugenda hubi yani kajaona kajashinda yaona feuille de route ya kweli ya zitendwa ya proposewa na walabo kao hishili wando walona zendongo pisungo jukari mwa group wando waloba hanu bunga hibenzi ngabo wandubo kao yani wowe hamba zendongo wanungu azidungao aule ndu wandubo kango nesao kaya gebidio wafanye plan ya husu zendongo staikozi zifanyishie zendongo zijafanyishia donc habaki na yeye ngena turwala mo kabisa ukabano attention maisha ho wana hatu no waju watu sayanga 100 ebanu kabatimba ngoza nyumeni rafanya donc halafu bon aunre proposition na wandu wamwambia ukaya donc na rivire nzia fulani nzia ila ukale wandu wajende wafanye lebunjilio lila donc ya pare baadhi ya wanzani wae rawajeni rawalo harimwa wakomori walo hula Faransa ifikira huyo kejejo kaya nyangu hata ikubaliwa zendongo ya kuzifanya zile dinamiki ila ikubaliwa yende yafanyishi ho wakati ula au wakati ula ze opportunite za ukale wandu wa unana wakati zaro inisia yode problemu ya hea harma organisation au parti politique bala inafikira njema yotito mkinishati lanziani c'est difficile et c'est là où balando baba wandu wadingo hungu wawe kana parti mbili wakati woka baadhi ya wandu ngo unafikira njema halafu gizo bloke na wala ma acteurs principaux walio harimwa walo harimwe parti politique au walo harimwe mouvement donc awonge monti dotokayat kanzani nje ni sedeleze banu waliho sisi ma activiste mimi ngami harimwe société civile Jamdallah Abdul Hassan Jawan Raji Jafardin etc c'est muhimu atu ngasingo tsahanzi yeba ngarjo kufanya hata rediri rihashirisho komori ritowe azali to kati mimi nendo nempare namboka ebanu namna ze habari zileti mundu kaya solution diyo wiyo sisi mama bwana wa propose yo de proposition ilona Ashrafi seulement donc yeye hafanya méthode méthode ya huso gouvernement ila méthode bokao ngaronao kaya madama ze gouvernement bili zila zibiri olio dena mnayacheleza mimi nikubalio emelezo yae zi gouvernement zila zifanya kazi zijempoze valari kofikiru kaya wandwala ngondo wabalie ndo watende yazenongo wambo ma ministre ngwashindao wafanye ndongo za kweli bake action amadena mnaishi mama bwana azone sarando banungari tsaho action chakariza isimu za gouvernement vahe Ashrafi amboka no rangwanu kwa jafanya hata mba action sisi ngari nzanga sina fikra ngasina projet ukanga richo lifanya action recopere na sina wakomori wonsi pia donc wandu wase wandu mabareni wandu wafanye za saya selwa hina mna wandu wajukubaliana badabo ribe zerivukishe wakomori yopo na kanzanje ni sinsinire yabo Abdullah Hassan ndawena usomabe bwana ukae solution hiyo yonde solution lo na Ashrafi holio da sisi wandu societe civile ramkurubia ili rijue ezatsongeza yafanye gouvernement yinu ukao sisi ngari suteneo au kaya izo kweli garijuso suala ze gouvernement mbili za madozile mana watu fanya hata mbandongo alors que banu uyoto kandwa fanye gouvernement d'exil c'est une sorte de déstabilisation d'Azali une sorte tena ya ukaya wandu watie mvu yembwana yaonesa wandu walo harima ole mengu kaya inuti oimre yedamvu oyihebi o Komori gufanyezo yanza warwari mipaka ya Komori donc gouvernement d'exil yinu garijori impose montiri destabilize puisque wakati wandu kwa jumo uzi siku ebanu wamru Henry donc arjamba inu gouvernement d'exil giona wandu wakango harimwe bwana ema ministri wanonandu walo harimwe bwana emanare afanye gouvernement yin oyimri yede yarenga inti hamvu donc wandu wajojo we exploiter
ya gouvernement ya Ashrafinu uharimwe solution yo Yusuf Mohamed bwana yetianziani amba ukaya donc ngebidio risoma bareni shabu ngwa hibenze lazima wandu wa hadisi bazima donc abongara wazori mwambieni abo yefronkome nana makunguma nyumandwaji au comrade ye gouvernement ya Ashraf selohe namna na hadisi damina iyo ngiyo très ouvert ya ukaya rifanye haziba zima bada huya hapo bo bungwa hibenze nyinyi namna hamalena Yusuf Mohamed bwana ya zamba na wandu haji wamba banga bido action ebana wamba uka gouvernement d'exil utike jawanu Jason Raji garendo bio bake action za kweli ukao sonse pia rifanyi haziba zima ndrini ndio ukaya kavati hata mvurano utsoka yonti baina ya hatu sisi risaidi yao ye dinamiki ya nyumeni ya Ashraf ni yode mana sisi renda ranjia ili itikeinu division karanduwa wangu ajifura naona yode mana rizamba umandonukaya no yabidio wanu wakana guvernoma ya Mustafa nano wakane guvernoma ya Ziko wanru wajuzise pourquoi batu parihani ya solution ili rifanye hazi vazima sha omwe vatike wandu wajodo ufumbuo wananya ukawabala wala wa opozeo shanga mina mna kritiki harimaye point hiyo hoso ni Abdallah Abdul Hassan harimaye director waifanya conference njema waifanya unambia entretien ndio unasimuse Mohamed bwana ngabo wakati hudone so ukaya mathala ni Fronkome kwa tinda una Ashrafi shaye conclusion tena nge ambao kinyume ya hizo ukaya no vanu Yusuf Mohamed bwana harongo wando harimwe suje hiyo amba vanu Ashrafi hatenda ndongo awamrongo he namna neleo hatendea system ye itendea ino ye ngujoshinda yake usoni hokaritowe azali abungarijo kanda sinaye iyo sawa banu hata sisiri saidio Ashrafi banu akaba parihani ha nzienroaji ya ukawandu wasidi waja avanceo watowe azali sitojo jarijira ndoke gouvernement tsainu gouvernement ya Ashrafi tsainu banu donc c'est-à-dire que ili wandu wake wafubi kabati hata mushkila anuzinunzia izo karitowe bwana woi henu wajoshida watende wajempoze wakomriwa unukaya wandu wanundo watende toko wananyao wajuja wawasaidi abonge ritsidoha ambazendongo za ukaya mathala ni banu ya Fronkome ngo contre Ashraf non c'est pas comme ça gabidio wandu weshilie ndo ce discours za Yusuf Mohamed bwana kajamba nge contre amba ukaya Ashrafi hatende na fikira fulani na riwone zitendwa bada huya wikale o nguji avanceno garjo mumbisa abo batike ndongo tsaila mathalan amjoka Abdallah Hassan kajaka anza yonese namna hiyo kayabo helewa ukayabo wandu kabati hata mavumishiliano baina ya he fikira ya Ashrafi na wanusha Fronkome kwatsunjio kaya zendongozi inu uongo azitende yao au uongo azifanyao Ashrafi ngena plan ya hahe gwendo donc shabo bamejana hizo ni wakati Ashrafi honesa honesa ukayangabo nzia tsainu yokaritowe azali bo bada huyabo ngubuje ndo ngwajoja wa mumbisi abo ngena ritowe zaindi nizoka mathalani Fronkome ngo control Ashraf au kwatsinda au andogo hamanda hizo nono hizo kaziti harima ze grupu nkura kande comrade rakande Fronkome wandu pia swadisida sinao donc bon Ashrafi hamangu tendo ndongo donc ngwa konso waone kaleo dene ekipu ya haya ngwajushinda wafanya ndongo sha nari evite ndongo zokale mathalani wandu fulani ngwa ukontro au kwa wati no siso nsipia ngarifanyao hazi nzima ili ritowe bwana woi donc Ashrafi onokaya metodi inu metodi boka ungejo bali ya movement ngejo bali ya namna ya nyumeni haruditse na hosokaleo mrambanga sina gouvernement ambango na gouvernement rabe kwa minti mambo ya gouvernement hiyo shamimru ni sedi yao odingoni neze fikra za hena mrubo kao yani timono hama ngena fikra njema ya ukari shinderitenziani ke yazitendo banu tena mangoni mweze ndongoni onoka Ashrafi c'est bien siti onoka ya fikra heni yotimbi de ula wangu fuwa hahe ukale uye shinda haka mrura assembleur hamadene manatende na zamba kaduzinji donc abo ngarifanyao hazi karimsedi yao hata ngwajali bakae zitendwa itike hamade gouvernement zimbili zabira bukao kavyashinda raunda nana marunda tsela uharimaze no tinazirenga uharimaye mahadisi makao yafanya bukao tsi dungu ndoti jiwana yo kango jo kanga problem ya decalage harudi tena
Bon wakati ekaye video ngionde simru kashindi ya dunga heze hazi shainu tifanya jitahidi hata tidungu na njajita wakati ono kaibirindo tiono Yusuf Mohamed bwana havumbua baadhi ya opao ma leader politique ma cadre politique atavo ya jana definition kama leader wa imru bokao monsi ulo na fikira ile na ideology politique harudi ulo na wandu wajoka humsutene alafu avumbua baadhi ya wandu avumbua mathalani ukebano mru jaidi navam aidi navam pourquoi mathalan mru navam alafu akahone soka Mohamed Ali Swalihi omwenge o osha shamdu jaidi navam akavumbua wandu wajibu kausta ikikenga garijo rifanye vazima garijo rifanye hazi vazima riunde feideru tunzima rimobilizo wa Komori rambe hola amberi towe bwana woi rirengensi yatu ritio harimwe mishinzi ya kibinadamu ya kinsi tikanza tiparo hadisi damina idi navam arimwaza ngoza hususia sain hususia siasa ilini mjibulie mbavino rabeko kajanambia nije ni mjibulie sha amjujani mjibulie parce que yani en réalité namna zenongoza jazafanyishia za udekuraje wandu haswa mrubokao yani yeye harimwe namna akaunja harimwa siasa inu sha harliha na hazi za haye yafanyao hardinge na programu barna majazi fanyao ekale umru hajaja amba ngufanyo siasa ndaina wandu alafamu no mafiti wala msovura hula wala fanya mafiti wala jafanya donc wakati mru urenga konje hambauka no c'est perdre du temps ongo ala tso wakati leo mathalani leo hamba mamadunge donc na rambi Yusuf Mohamed bwana Mamadou kwelingenge lokale umru ambange shaika usaikika bondongo tsazila ngabo feideru tutsaila ngabo ndongo tsazifanyishia ho donc ili navamu donc eni wakati mathalani zengozi jokangizo kiserieux wandungo ona feideru tunzima wandungo endo hanamna nzima hauno kazi nongongizo za kweli wandu warensi eze bakani zinjizili yora kande zola mazere izo wandu atingo ujimana na ujiritisa hunu na ujirendeja hunu kabonongo za kweli ngabo playa kweli ngamsikojo monama abu ya haja na tindai waeche shawandu wenji msu waona imana watawa pasuki ngabo midihanyo minji basi sisera sale giri rabaki sisi ngaribakio uono bwa Abdallah Hassan ya ukaya yani emisaja jamii njiri fanya hatardiri balio wandu rikesa wa hamade namna arakaya wakati yensi yatu ya runga mateka surtout baada zalieba ze vote 2019 abonge bon ndugujo joa beshamratsi la umu haku wala wandu bokao walemewa holiho doaze wa hatu wa kisiasa haukayanga bo misajaja minji na mivurano minji kwa ya jambe na mdubokao ngudungo wa zirezo sosio amtsamba bo Abdallah Hassan efeti yaho wawe na Fahardini na Razida namna zenongo za kauji ndongo zo kaitsongeza wandu wenjiwe ndezao andu wandu wamenyeze roho haswa ni mtu kubaki harima zirezo sosio si wasaya singa singu baki ha gozi chamvu mais en réalité c'est pas bon leo mdukujo chopara mwananya aburelo harima bana yinu yamfanyile kritiki en privé hamade na masi wasari frifanyao amwambia Abdallah Hassan pisko mimi amukritike dawena Fahardini na Razida zemetodi mavira animkritike ninyo wararo pisko yani ni wandu bokawa sanga mona harima zile sosio wanungo mrespekte yaoni wandu mwishiliani alafu ula uchakala mjimane namna ila anikabati mru ya ujiriwa nezeno nguzila raha nazali amazo ndugu za Abdallah Hassan rika uharima ila grupu ila ya WhatsApp bokao vakaya ze WhatsApp zika mbili ngabo contre election na pro election bon shanga ze isi muzondo waji kono Abdallah Hassan tsikaya uharima ila walo contre election ya WhatsApp ila wono tika active bala harimamna panza bala tihati tswa amfikiriwa woshindura mbuwa madamu mndolo na experience ya media ngojue ya realite mana natawa baibalo katula natawa harimwe grupu ila ngabo wandu walo harimwe grupu ila wajawani para prive balo fanya nai bale kausta ikubaki bale jau bale ila jau shamuambio en realite bale mana nakautawa ngabo wandu waili bala wako wandu waili wao holiho dena mna napangiha nena mna wapangiha ngabo mdungano harima monsi mido fanya tafsiri al-Qur'an al-Karim miholeza baadhi darsa za dini badabo mi angaje harima siasa ondo waili dena mna yo abo wandu ya kaustahiki ikee haina midanganyo jirio
shasi so wara rika ustaikirido jisu tene madama si wandu bokao si nje harimwe siasa si karitsi kubali ukangabo indushamba siasa na dini shangari kubali kwezo ndongo nzima wandu wadinko abantu ngabo wandu dini ngabo wandu siasa donc nande watsa hule mengundwa jina wa heshi ukezo zonse pia hizo ndongo Mwenyezi Mungu ari sisi rijeria nshinro harima ule mengu unu donc eni mrujoka uanza yomenye hamaza aliriwa ninae donc yo de dini ngono bala hii wala baka wandu waili boko wandu waweka usaikirido funga sana ndo wandu wao heni mndu anifanyila ataki bure buruaha ukauntsujwe shatonga ya mzima tishiditira mbuwa ukaya yani deposition ya hangu wakaunga mwidefende hataba saa ukaya hula hukaleo wandu wabalie approach method ya rwenda wa profite ya movement ya politiki ya kwa wakati ula rendera njio harimaze vote rishinderi ridiscuter ne makandida runde method ritowe azali bukauri wasuilie objectif shaondo warimenyelea c'est-à-dire que riwasuili mbaba nubo kao azali bala rika humsavonti nando wakati ula yenda yabeha ema directori wa heze bureau de vote wa he yabeho ya places ngozi wa opposition yawa ya what's tendea what's jo hata mbandongo na vele senda places ngoza pia balo wakati ula sisi wasaya rambo kavala ababanga ritsanganyo banu rambiye ye community international na mwangalie banga sina evidence ko imwizi uimwizi mpompo hari mavoti donc uimdo bokao zinu nrabo zinu ngozinu ri bazevara zevotisi ke kazi continue sha waje wamenyeze ndongo buhari ya he ze positions zatu wasan tsujua halafu tikana shwanzima hari mambili imani baki ikago gwa continue yo ni jibu ikati jibu wajibu ni rende heja Abdallah Abdu Hasani na Razida pisko njejo chubaki samba no banuzu omahala hulo zembo anangi ho huinji tidabano bahi ngabo ze grupu en rajina wake pro election ngabo WhatsApp shiwina jana kairini dazenede zangu sidaza senzangu engo wakati Razida yafanya zenongozila ya ranzi sidiwaze namna habari zandisa Abdallah Abdu Hasani na Razida amade namna yafahari nawe nsujue namna zandisa sidiwaza sha en realite enge mzima harimo wandu walo harimo bwana madama objectif yatu uriwane nazali hashidi wandu hiki matawa karejejo karwa Sulivanu sha umushkila wajiri wandu waili hena mdu habaki osha mwanzo wa jempoze dwe finalement wajire madzahayano yaji affecte negative marmo bwana emnu kabatsi mrujibi wa mandu wandu hele jamvi ondo siku wakahunda force ye force wandu hele jamvi wakahunda azalia jihundo kayabo hesangurengo ye Komori yafanyezo wanzao wakati bajiru omushkila wa Abdallah Abdu Hasani na Razida no Abdallah Abdu Hasani na Fahari abo rinjao harima ye etapu inu yandi sao le février mars le février 17 na inu dynamique ya nyumeninu rakande ya Ashrafi rakande ya Zali yanzo ya Rumi Yesu ya mao ya Dahubini ya mwalinu na ritafallali Mwenyezi Mungu kezabira zibiri babanu karna ujua rijerido ambange bidori kensiri pange namna njema ya ukarende ratoa Zalira ngwa basa alafuandu tena dorjar maserezo sosio wandu weja we rendaji werdiwe jiwere mana alors que ngasi hari ma groupe nze karitafallali Mwenyezi Mungu radaza raranti ze accusation nezeja uneja rafaliki ratoa Zalira ngu bada bwe na mrendeza ho hao ene mrenda dunga dene mrubuka ngum amini donc abonge zendongo za husuye dynamique ya nyumeninu wakao yongiyo nzima riyo Ashrafi ya itsenga riyo Franco walo niyo izo nzia nzima yo bjefinge bidori fanyaka ritoe azali tulu bito possible bade na mnaso ntiparize wakumuringo wa taabi hao imabangano ne ze accusation ezinga zijo kukausedia wa Komori amranarambiye wanruna rensi ngutijibi wa harima ndini makawifanya dawe na isufuma bwana surtout makausinti ya haku effect ya ukaya
no wandu wadingo ude ya wandu wadingo accuse na nduna ke kama kwatu waona wandu wafalike bwana ça c'est bien vanu msojo chamri kubali Razida na Abdallah Abdou Hassani vanu pisku nyondo importar mu bana yinu nyondo import ni de ce point clés za bana yinu Razida wa Abdallah Abdou Hassani wo Fardin harima rezo socio ni de mazefu bana yinu si wandu radunga yabo si wandu bokao yani ngari saidi yao nyinyo wararo na tafadhali Mwenyezi Mungu dementna varanzore ndera tsahe solution ya nyumeni Yusuf Mohamed bwana ya yambaye yinu dio uyonde ilo na Ashrafi heni wajo utende washindi waona solution na ndogozi liyo konkre riveze haraka ri epolebo wa komori wale mewe majewa onrenko miyo na tafadhali Mwenyezi Mungu harimale panzalinu wanduwaziye mimi amjopara Fahardini ya privé harime sujet inu uyo Abdallah Abdou Hassani wewe ndabanu okasikar do para na privé en réalité hale Razida si misi do para en privé hale do para shana mrengeba na mtafadhali Mwenyezi Mungu harimwe mnanyakati wo isangari falikondo ngonzima danyinyo wara rubasi ondo wadunga yabo yo pour vous pour moi yondo important na mrent ces accusations nejau ribaki harimwa yefaliki ya nyumeni inu urakande ilo ne fronko mengu ajujali wande watahemba biza solution za nyumeni sisi ngasi hununga sidasina Ashrafi rionena mnajofanya tarifanya hazi bazima bwana weri mtowe ili owakomori wari hushuba okomori esawo ngo utungu kabisa voilà iyo ndiye mnandongona kanzani ni mwabebanu ngabo ndongo Yusuf Mohamed bwana ya yambabo kwa nti d'accord Yusuf Mohamed bwana ngwanze onese ukaya ye communauté internationale ukaleo wadu angalia azali na hii inu hasibabu de ma leader politique cha tinde jeunesse c'est-à-dire que ngwanzoke Omar Manza kaja jouer roli anzone sokaya kabati roli ni jouer o mimi au kabati roli Rafsanjani ya jouer chango nokaya ze hindini ze problème azali azihunrao zinu hasibabu de malidori wa politique yom corriger au que c'est pas vrai c'est pas vrai amjoambia mfano arimwesu jahe gashi bokao mide nakaya na represente professeur ola Ubaidi ola mumshwani ola bokao la rituali ya bazima wakati omadoni daino la piloti ola Maulida Abdallah Abdou Hassani ngo Jose Ngonda ukarika na mpango da mina wena nadovina na Ubaidi ya Yesu Jezila mkamnika information za hivyo mimi nakana jempoze bala sisi zazira kuzifanya ngono ridiranzishia la société civile Yusuf Mohamed bwana ngo kayari kartu jouer roli c'est pas vrai c'est faux ranzishia mashirika yala wadungo bala ze platform we sa komori we bokao toujours banze accusation ngasi nizo ka toujours ngabo wizi na mdziho ze suja ze projets za komori zila banu sisi karna kubali banu ngabandu wandu jafi kwa digo jambala la mdelegashi na mndu ya jwa bota siatu na mndu ya la yare mane mpampangu tojwa ella gashi badi banu en réalité banu sisi rabo ngabo trick ngabo ndongoza wizi wao yo Abdallah Abdou Hassani bongo zijuo uzamba andweza huswe suje ya husu maore banu senongozo kale kule gashi la komori ngalibwa ngaba baraka bati evidence ukakalitu ibwa au kabati hata evidence banu na mlinde hata maudu aunde bansuri tu degas pio yonyangu sisi rambi lo information zinji za hususa suje hizo ya wandu wenji walo ofon warambi ya ndongo zinji cha Yusuf Mohamed bwana na rijibu ikangwanze ke société civile Omar Mirali bukawa wafanya ndongo ngufanya ndongo zinji Rafsanjani ngufanya ndongo zinji watu wasakafanya ndongo zinji anendea bali ya document rambio karibano watsongeza azali yalo boycotte au niveau international abo wo Mamadou na Barwani na Rwaji na ronese evidence na mimi Abdallah Abdou Hassani amjo mwambia upande wa husule gashi mfano au bala sisi objectif ya hatu zila message ribeshe yao ze compagnie kwa dunga uze rezo sosiondo ngabo izo wanzishiwa ngabo izo wadungao uka Abdallah Abdou Hassani ekuja onokaya ye hefenfe ya kanaleze huzule gashi rangosi kula rahera puisque bala wambilwa bala ngwa discuter ndaona na numsedie
da inu deep state yani ad-dawla al-amiqa wajimana dawla aqbad Allah Abduhasani da wanu azali wanu wakayana dawla wirenga mateka na wanu bolero wanu na Abduswefu wanu na wanu ndobi msaidie wala hamba dawla amiqa hamba deep state do wandu bokao emne goma oi ujiro indo wa mjuwao ngwa list ya wandu bokao bo mgajodo julwazi nyakati zijao shao ja wado fanyile anatra izo fire ya mezura manena mna uziona obena ya bolero na azali na Abduswefu shawanu wandu wa julwao ukawando walona yensi ya emne goma ujiro bahi enamne hawa ya kanza ya harumale gashi na indini zinongoze keiduku zirika ujua richa mgarizi hezao rizambele gashingali bao legasinga ibao izize zinongozila ze kompanyi zira kusudo wawona akagozi kwedu wadingu kubwanda ya au ikangwa fanyose ngozi ni wadingu abana dofanya precaution baba lango no ando alwaze mazere sosio pisiko banunga bontize za Afrika le gashi ne legazika do hiba chapa soke duku izorizi somo haligarizi juwao baba hezenti hizo ojar mazere sosio do repete zan wangu le gashi ne gashi bananga rijuwao garijo wizoranzao mo ondwa hele janvi no waruma hao kwa jojo adoto wanazibu shasinga sina objective za watu abonge kebidio sumame bwana afanye correction ila basi fo ondwa heso sete zifili garifanyo hazi ndo ngari ra hakatina evidence yo jara mbio kale o mamdobi abzali ze problemi alo ketindasi sisi ngarabo kandasi societe civile sidera tsongeza ze hazirizi fanyao deza tsongeza mama dado bisamahani azali asijiniha shatsinde ma leader politique yo sisi ndizo watu rambao na bunga nijibu isu mame bwana umva huo mwaja leo nesando kayamo iyo fikira ya hahe tika ujanja ni upoze ye point hiyo ya kayayo nesa hiyo voilà madame atishile barnamaji piati jibwani yo voilà de yahusu akahonesa ukaya leo akahonesa indini definition ya mdu leader politique alafu haji havumbu wa mbeni mimu mbeni sujet ya kimbeni amwanzo eni mdu joka ujanjibu banu shake mbeni ukaya determination ya mbeni ila keja kanti hasibabu Mamadu determination ya mbeni na azali ila tisibabu Mamadu determination ya mbeni ila do wizi azali ya ufanya 2019 no mulwa wa hoa Komori na azali neze behambi za kisiasa azali ya zifanyao shambeni kwa jaji mobiliza sababu Mamadu sefo ne dalil ya he justification nanzo ni jibu Yusuf Mohamed bwana dokaya c'est pas la première fois mbeni bali hata ikoni bukawodo imilia hena mru ya rengensi ya hatu haigozi shamvu mbeni wemi wakati yali swali habafanye gozi shamvu mbeni wemi oharimwa azal heni wakati balo dhuluma contre eta komorien mbeni ohima mbeni si fanya analizi ya hangu personnel si parisko harimwa zembo anazinu hata leo wandu wa wanonazali sedeti pariso kaya o wandu bokao wo hafili haneze nongoza Komori holiho dauni wa johar mazere sosio imma wandu wekoni au wandu wa mbeni donc la harmazere sosio quand da harmazere sosio ojo parisa Badruddin wa Fahruddin biko edo ambe na misami hulise na sha influence ya ile ya kikoni yani Fardini kerudo amba we mikoni swafi yani udoka no kawe 90% ikoni 10% mitami huli pisko ye ndini yao ila ndini ya kikoni kafaya julo niyo ila kikoni au kaya koni wala uonoje wafumu wakati ali swalihi azalihe ndete nenda wafumu etc sawa na mbeni gojo karso gojo parsa Badruddin gojo parso hata Mahdi tola hanjia go parsa Shamweini ngono c'est-à-dire que ngabo culture na education ili yombeni ne koni wakao hina ndongo za husunti shau shemeza hakupara poro yaho ya mijimindro haji abo tkanzani fanya correction hiyo ba banu problemu lo niyo si wambeni amazo mndu mbeni ajanjibu msanza mndu rajina ajanjibu shadow ndamalezi ni mriatunda malezi banu jojaja banu agents ze shera ndeleje banu donc kutina munjia batambi lo atatimana na wandu wenji bari habari je wakata mdoja nejibu amdoja ne vumbua baadhi ya wandu banu
wanduwa nani ukaya bo aringa mwendo tro bari nsudaza alorko mimi nsudaza haulaba sha ikanga mjibu ngamjwe namna njibu donc abonge eni mndu mbenu joka hujajambe vanukari be determination ya mbeni ile wilaya ya Mamadu naje banjo njani mjibu kaya no unikeze evidence mimi ngamina ze evidence zangu si mwambiane tarehe ya mbeni rangu wale ukambeni wao wemi uyi urendo wawe kumurikame kale ujambi yo kale bon yo sawa ukamadhale ya PDC bon sha donc yone baki namna hiyo ititilo harimwa ya definition ya ukale mathalani bon abole Mamadu ye leader politique wo mndwa henga zijani mwali nenzwani ngenwandwa he yimu etc sha ya determination ya mbeni ila ketsukansi hasibabu Mamadu ila hindini ila education ya kwanza yensi boka education hiyo wa Komori ngwe jua ukawandu wa mbeni wanru ni wakati baja mru mtova adabu harima yensi wo hima mbokati jao. Voilà, yo correction na kaanza nifanyilie grand frère Yusuf Mohamed bwana omojanuka yake tsokati rongo wa hana mnaboka kujajibiwa ngo John Sami shabo tikanzani onese ukaya no donc bon ngabo divergence harmoise pombilizo dokaya wanzwekeye azali hasa sanyiwa ni Mamadu bonze ne madinosaur no anabo c'est pas vrai ekijo kirike ngwao ngwafanyao batu ngarifanyao sha sisi société civile ngarona ukaya no ngari joro linku kabisa nao. Voilà. Donc harimwa emi fambali na mbali wakati mimi sikofanya hazina mina Dr. Zile harimwa hodwanzi haze barua ono wanzi haze barua zakado doranzi ana anglais wakati wanzi ana arabu ngono nezendrongo zinji za kufanyishia sisi societe civile ngani ngari joro linku kabisa rani ma leader politique hiyo ndio position yangu namna mimi nilewao shango jojua wambe namna wale wao tena tikaujani fanye correction ya huso determination ya mbeni ukaila si determination ya Mamadu ila determination ya culture ya mbeni bokao hena muru ya haja ya janjie Komori afanywezo yanzao si himari wananae rangu wala ataleo bada huya bobo yokweli sisi wasaya ngari onao kembeninge rumilao ni wanruwe nji yonanguso jabara diyo ti asembeni mbeni zinja sisi wanruwa mbeni sikarisi dakoro neze nongozila pia shawula mkusorenga indini wala mkusorenga iPhone ya hanzi hezo yanzao sikabati mrujoenda ya ambe mruka ya banu iPhone ya hotanzi hezo wanzao sheya joka afluali inge mathalani abo wanruwa boze radio neze television za kinsi wandu wazire ntisi keno tresodo ambazile za mbeni shawaza nzi ukazile za ntisi sirtuda muna ukaze contenu zilo yabo zisunungo zikusuyana na mbeni shatena icho kiriko wandu wamboze nongo hizo wafanyoze nongo hizo kwatsu ambe ukabanu zenongo zinu za kimbeni shainu inu isimu bakauriji warifanya siono hunu japoana zenongo hizo tena ngawo tsojo parisa hunu Tokyo ngami Tokyo zinyakati zinu baingabo maluka maluka yo yosofanya ukaye maluka yanu ya mji fulani yanu maluka yandu fulani inurati yandu fulani na balazila ndongozili yo Tokyo etc. Tokyo ngo una ze habari zao hizo moyo nsunji ya kawa kazambeni chamo muhimu ndo kutokati anzena ukaya arimesuje yinu ya huso determination ya mbenila ngebidio wa kumuri wajue ka c'est pas une question de Mamadu il a tiré PDC tido watsongeze determination ya mbenila azala tsonda ya swala hiyo yodi correction akanza njeni fanyilie Yusuf Mohamed bwana enujoka ujanjibu ngebidu yake mumbeni banu tongarjuja rifanye deba baada huyabo rambio ndo wambeni aketsokaya yani uo ngamina haki au ye fikra ya Yusuf Mohamed Swali ya Yusuf Mohamed bwana yenge na haki shamimi ngampeze mo kaya no determination ya mbeni ila determination ya hale sawa na ikoni bokao rangu hale wondo mijimili principe de ville principal wakani wakati yensi ya hatu yanzo iliwa janfi iranganyiwa shawandu hima wandu washemeza nkodonko odo baada huyabo mba hibenze nana mijimindraji ama shomoni na ndraji na wakao mo wohima wawana abombu jojalike etishindi tijibu tionese mba vinakanza ni onese holiho de dinamiki ya nyumeni inu dinamiki ya nyumeni inu ranzuri tenziani nena mrubo kao yani ngena barua au ngena ndongo ngwanzuzi waswilo harima owandu wasuteneo ashrafi harima metodi yae na rambiye bakabati hata mushkila sisi ngarijo wana hata vatike mru jokaya o harima
ya gouvernement ya ashrafi ujohuja hafanya declaration tsaila ya ukaya banu ngai contre front commun au contre ndo fulani no yo ngari jo na mrambie ba sendo gizoka zinafanyishiha si singardore si ziritiniamvu ashrafi ni wakati bajo kawandu waritendeo harimwe bana situjondara wengarie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.